Sanibonani wey'ngane zakwethu, siyabingelela ekuseni osisi nobhuti bami, yebo. Ey'nginayo esithi-ke, ngabe i-Kaizer Chiefs izomdedela uGeorge McClough ahambe? Ngabe i-Kaizer Chiefs izoyi-renew-a na inkontileka kaGeorge McClough, okubukeka ngathi iyaphela nje makuphela isizini? UGeorge McClough ebese usalelwe i-6 months kwenkontileka ye-Kaizer Chiefs, okuphoqeka ukuthi i-Chiefs-ke kumele yenze umzamo ukuthi imsayine. Ngabe uNabi usamdinga na? Ngoba kuthulekile nje kuze kufike lesi khathi lesi. Kumele ngabe useyisayinile inkontileka entsha, kodwa kubukeka ngathi uNabi akamdingi ngoba phela nangabe useyisayinile inkontileka. UGeorge McClough usisizile, silapha esikhona njengamanje kwi-semi-final kungenxa yakhe intwana, yabo. So akukwazi ukuthi kungaze kufike lesi khathi lesi ngoba ngoMeyi uzobe eseyisayinela nanaba yiliphi i-player i-team ayifunayo yena. So I don't think kuyoba umqondo omuhle ukuthi kuze kufike uMeyi i-Chiefs ingakathathi isinqumo ukumjida. Umjida umnandi, ya, complete player le, mnandi uphelele. So sicela nje nathi-ke singamakhosi impela ukuthi bemuphe inkontileka entsha. Abantu abangahamba laphana vele abasengcupheni inkontileka yabo ephelayo nabo ngoYusuf Maart, kube Froster, ngoba uDu Plessis yena useyisayinile inkontileka yakhe ya-2 years. So umuntu ongathi kuyambhedela uMaarti, kube ngathi uSolomon, bekube nguGeorge McClough lo, bese kuba, ya. So kodwa mina kuba yibo Chivaviro, kodwa kulabantu laba abaphelelwa amankontileka nangu umjida kumele asale, ya, noma bakamshanga 1 year or 2 years, yabo. Intwana isasencane isengenza something kwi-Chiefs. So besicela-ke nathi singamakhosi ukuthi bemyeke umfana omdala asale, ahlale ngoba siyamdinga next season. Kungenzeka siyodlala e-Africa next season. So siyamdinga Inkunzi Yombhemu, siyamdinga, nisale kahle.